usembut Menteri Rangba Kejela, ubolong roh kejukupor Menteri beripet ya katanat PWD Road, ubak perstun tensong, haka sengi palai kata haka live hoitrik ubenail ber arhajar arpuar, ulapli arteli ki projek ki bakentup ya kejingshana ya kejingking, bat kumjuru kejingshana ya kesurok kebelala ban pendam. Haka ne kesengi lai don lang UMLA ubak PT Saukmi, ubak Edil bat Nongrum, ubak Peniat Sing Siem, ubak Tebor Patau, Chief Executive Engineer PWD Road UGK Marang bat kinong shenong rengkat bat kinong kit kam shenong. Haba ajingkren ubak perstun tensong ulong baudon kejingkermen ba kejingla ban pendep ya kejingking haga por ke belabu kan pelaj nang kejingdeng kali hasilenter jong surok ba GS Road bat ke pensuk ru ya kinong shenong ka jayau bat ke maulai pensngo ubak perstun tensong. Ha keju ke por ubak perstun tensong ulalek ban pliru ia kawai kejingking ke belasana ke shenong umpling ke belong hak jinglut ke basan klur tam ke bakentup ru ia kejingshana ya ke surok hak balala ban pli menta ke sengi haka jingi don lang jong ubak AL Hack MLA jong pentor Kra ubak Charles Pengrup MLA jong Nong Thamai berubak Peniat Sing Siem ubri MLA jong Maurang Keneng constituency bat kinong kit kam shenong. Tambat bamjam yo pun bat kata kadai jisya nak kementa ka peludi ngan syuto yupi ka investment ka babon tam ka bangile arhajar kat pra hadu mentah ka babon tam ka dei ka road sector maksimum ka road sector bat ngan pen kemau meneng la keren apa umbling ka total road length ka bahap apa ka peludi state peludi ka bapet mangi de state government ka don kumba khandai hajar kilometer ban menta ban renovate ban penbit ban penbiang ban improve ngiladep kumasau hajar kilometer lajan poi masih dek dia kepisah ngam ken menta nomor ba labot ba tegibo target hadu u arhajar arpulai hadu umat ke target ke bengibu sa 6,000 arspa sanpau kilometer bangin pendep ia ka improvement renovation and upgradation ya ki surok hasor hanung kendong lemba jong ka PMJSY scheme kata ka mengakwa ban ong yepi tinang ni sekemat nginang ya bunkam susu ki project jongi ke babun ke badang wan susu ki scheme jongi ke babun ke badang wan susu nginang ya trei sitong ban ngakerpat ya ki engineers jongi wat ya tia wat ya dem tongi ni trei sitong ban pendep ya kini ki program jongi ki proposal ki ba ke government ke lasania ha ka department piludi where we inaugurated, and I'm sure by opening of this bridge it will boost, it will help easing the hardship of the people this side. What was the total estimate cost? The total cost of this bridge is 5 crores. 5 crores. Was 5 there crores. additional cost taking 3 million? No, there is no extra additional cost leading to the undue delay. But as I said to you, it is completed within the prescribed original sanction amount. Is it from the state transfer funds? This is from CRF. CRF, yeah.